Mayam Kurumjeri. Times of Manipuri Kudol special talk show that Mayam Taram Okcheri. Ngasigi Sumna Kogi Mamangi episode sing that Kona Tongan bus special guest Kapudun Lakchakrabane. Aduga Hiram Kayada Kanane Zakrabane. Adubangasi si Kogi Malem Gioina Nursing Ginumit Hajabatare International Nurses Day. Haribanumidasi Tabana, Konayamna to Dohindona special over guest Makapuduna Luxury, Srimati Kaidem Ongbi, Maibam Branita Devi, National Florence Nightingale Awardee 2019, Aduga Hozigna, Awang Wabagai de Leba Health and Wellness Center, the Community Health Officer in Tobubibi, Madam Mohan Mamata Taram Luxury. Tagachari TOMTV bu amasung ahamba magtada happy nurses day na hajani aduga loina na akoigi video conferencing gi kuthang da haije batare akoigi ngasigi akoigi talk show sida joint obir ilibasi akoigi Dr. Elsa Sanatomi Devi, Professor Medical Surgery Nursing, Manipal College of Nursing. Madam Buso ahan mamagtada taram okchari. Thank you TOMTV for having invited me to share my roadmap for the nurses of Manipur. Ahan basi Madam da lakchege Madam akoigi Housing si mayam na sum panaba matamda akoigi health ki matang da palakpa matamda mayam gi kokta ihan hana lakadori pot si COVID-19 haiba pot se ihan hana soidana lakani na khanje aduna mahari ba si COVID-19 si thengna na bahona bada nursing na lowi ba thodang si masi gi matang da kitang haibi nursing tina lawjari ba thodang sing har ka de ki COVID-19 gi matang se di documatic chaw gore moi ki thodang mayam si patient care da amasung adigi patient gi akoigi aina community da lerabni na awareness create tauba adagi koi mental preparedness tauba adagi amusung akoigi isama staff or kasu isasu self preparedness tauba aduma lere aduga koina tauriba duty puriba habidi covid designated like akoigi case amalagi bunina adumana magi jaga do tauba patient care ma'am se nurses na adum role se lobiri aduga akoigi community level da haragana akoina public ta periba message like kamina covid si kamina prevent tawgani kari preventive measures carry out tawni do and don'ts like na sai do mayam na loi khangbire hand washing adagi ko using of masks adagi ko gi social distancing kaina sumaina tawbase akoi community side adagi di koina sumba mayam ma provide tawri aduga patient gi hospital setup ta di mayam na tawri se nurse na sai pan bikre patient care habdo adu tana even like magi patient gi mental support masu patient oire kaina mangonda depression oidana ba psychological support mayam pb ba nurses na adagi akoi ishamak sai quarantine duty mamangi kenoda thada tawjurure adu kanda koina whatsapp group kana sembi dana moida habidi koina su moise direct contact ti tawya da banina akoina whatsapp group sida pau pirega noi mayam habidi psychologically stress oigani aduna smaina down oidana ba adi positive reinforcement to bi ba adagi koina moida yoga kamain tawgani kana promote to bi activities sina chingba kaya ama koina moiga pau phaune digi patient asu dum feedback pibirame habadi yam kanai smain tawba khopi basi kaina haki moina yamna fear oiruba tanja sida nurse na role ama smaina tawbira pasi koi tasengna haningali tana thagali kaina patient na phongdore aduna covid ki sigi care matang dadi yam achauba role ama puena ina hajani yam nungai je aduga nursing community da health care akoi workers sing haijab tare community da lebi ba sing busu haningali tana thagar phongduk chari makha ta da lak chani se koina nurses sing gi thodang haijab tare nurses sing gi general oina lebi thodang sida akoi maru oina manipur gi oina de nurse hairaga akoi hida ka pa khaktang oina adumaina ubiba gumba aduga mapan thongi potsi uraga manungda nurses sing sina kari thengnari bagi haibase hek khangbi da bugumba sugumba ma he thengnaje adu ngasi gi khoi gi international nurses day sigi khudong chap se lojaraga nurses sing na thengnari ba manungi oiba mayam na khangbi da basing kari lege haiba nurse ki role se duki matik chawgra haiba tare na sai only injection ka pe hana khoi gi hana hek ubiram ba yai ko adu patient akoigi kai haitare patient degi feedback lauraba matungda anatraga koi survey gumba khara tawragadi akoi utpangam gani haitare haidi nurses na puriba role and responsibility si eduki mati kang rai panjage as a leader ama oina role pui as a mentor as a educator as a collaborator adagi like
as a overall oina moina puri base multidisciplinary approach ta nurse in a centric way hai tare abdi patient na su mongonda hairakpa adigi amusung healthcare profession like example doctor oiro any pharmacist oiro lab technician oiro mangonda ayamba center oina mayam sina information piraga mana oina loina multidisciplinary approach ne hai tare aduna mana yam chawba role pui akoina hozik ai samase community level ni na community da khitang base tawraga haizarage madudi like juji akoina tajaribu mafam asi any expert yaw ponte akoigi handaki Ayushman Bharat anama health and wellness center se upgrade torok padagi akoi sham achauba moina platform ma pb habitare habidi akoi nurses na kaidoba ngami habsi aduda tang koi prime minister ki flagship program sigi Ayushman Bharat se ubangam gani na haizenengi all over India dani sigi programs implement torisi aduga japai gona funded project tawraga ko mapalam degi tawraga ado akoi shin nurses na hojik tawri base kenogi export amta tadam pham seda akoina tawri basi OPD yengba adagi akogi even delivery bu conduct tawba adagi akogi hek hauba dagina from birth till death se universal health coverage se phangna bagi damakta akogi nurses na role lawri ne na sa ina pa hajagi bodo mentor leadership adagi collaborating educator gaido adi patient am example masa phanaba leiba matamda akoi hek pokpa dagi magi haurpadi tika tha badagi adagi mana charpadi growth and development adagi kamaina adolescent ora kanda kari mai chection tharang logani adagi mana adudi adolescent de lantho kanda ma se horen married ora kanda pregnant ora kanda mother do na kaidogani adugumba adagi mamas na macha pola kanda da sagi postnatal care kanda adagi mathang da mo mana kitang ahan ora pamata da menopause matam da adum nu kari care pi gani adai elderly ora pamatam da kaidogani adagi mo mana ahan ora pamatam da palliative na mana solaga naraga mana phamung hipala kanda adum bagi service cg ki care se nurses na dum deal tawramane ba si jam chaw role ni na maina haizani yam phajana marik chumna thambiri akogi nurse ki role si miyo bana hek pokpadagi na siba phawbusi nurse yaudradi yade na takpiri asuk yamna important oi khaba akogi profession se kanagu makharana akogi macha masu singda nursing profession si da changhaning da bhai tare nurse oi haning da ba adugumba mayam ama lei tabdi na te lei ribane ado masi myam si da kari kari de heavy chume aigi su personal kano hai tare aigi life history hai kadra aigi father budi lei kitre ado hoi father do ai se nurse tam budi am saugi bako adugo ai mother shu road traffic accident lei kide adu baina why I choose nursing professions am madam ai gi ima do aina service pi banang haude ba adu pi banang hauda basna aina praja da piraga ai gi mother da pi bane na khanjage na aina tamjagi bane ba for father na di hai na ton da poga kaidawagi nursing profession da atop tam mo na hai adu ngasi gi ai isana ai se ai satisfy or ai nurse of I'm proud to be nurse because aina sagi sab ima da pi ba nang hauda ba seba se ai ji ai gi patient da piraga seba se mapung phare na hygienic edana huzik se adi covid ki matang se kitang hygienic bana huzik se nursing se dukimatik mayamna khangbire value oire e haina su yam thamjaningi hedi patient care da su nasagi patient ga 24/7 da like do shi nursing ni hoi nasagi koi health workers samana instruction piram gani like si mangon da punga sukta hida ka pa natraga ventilator sena ba natraga my oxygen saturation se yengo natraga vital se check to har matam da nursing na ayamba percentage se moina deal to we na si yam hygienic si matang da duna hayeng mayam na su mathangi next generation da di nursing profession se adum mayam na pamna kani amasung hoji su realize tawre nai hygienic matang sida ko hoji yam mayam na pamna kani du hoji realize tawre habi sida ko world health organization na pb report ki matung ina ko nurse ki demand se sum hengala kani na haibiri masi matang dari kari kai habi nurse ki demand se hengala kani na WHO na ko gi director health world health organization Dr. Tedros na high gre like 9 million nurses ko gi next future se da ko darkar lekani 2030 zida sustainable development goal or universal health coverage se phangna bagi damakta nurse ke aduki matik darkar laira ani habasi world health organization na thambi kare aduna nursing profession se adum koi compulsory koi invest taw da bayar oi aduga koi tamhallaga koi gi bukhalakna bohna da bayar oi habasi ai si matang se WHO na hai gare plus akoi no music crisis thokpa matam se nursing se kyam darkar lege habasi hoji shortage oi dana koi ubanga me patient ratio ga nurse ka koi hoji yenaba matam da koi kona de aduna nursing profession will be the one of the most kano koi professional
mayamna pambadu oigani na haizening yam nungai ji marik chumna thambiri aduga ngasi ge khoi gi ani suba guest Dr. Elsa Sanatombi Devi Professor Medical Surgery Nursing Manipal College of Nursing hari basi akhoi da video conferencing gi through the akhoi da joint obire welcome doctor aduga ahambada Dr. lakchaning isi akhoi gi Manipur gi oiba akhoi gi nursing se akhoi gi global platform da matau karamna pukhala gadi akhoi nursing se global platform ma pi biya ga ge habis gi matang da kitang thambi Manipur is very unique and in its diversity in its culture itself, and the women of Manipur are very courageous, and henceforth at the outset I would like to wish every nurse a very happy International Nurses Day. Now you have rightly asked me on how we can bring up nursing of Manipur to the international platform. Now Manipur nurses are very much in demand nationally as well as internationally. Adubu karamba mafam da thabak tawi, karamba condition da thabak tawi, makhoi payment na kamahin tawunu, aduga karamba position PB bagi akhoi Manipur nurses singse hana thijan ba yama daka oi aduga akhoi curriculum innovation hairagana akhoi INC gi syllabus follow tawi oiraga su INC the geriatric hyper subject ase separately yaudi medical surgical the 5 to 10 hours half laga chum loisan. But when we apply for international platform we are asked how many hours of geriatrics, how many hours of clinical practice asu oiraduna Manipal da koi geriatric hyper subject se 35 plus 5 hours of palliative care 40 hours se sil laga koi subject ma tonga na I asina angang sing mapan japa matam da ilai lai na chat pa international chat ke harana khalagadi English language ama pass to batarka oi IELTS center first time in India we started in Manipal last year in 2019 and I was supposed to bring down to Guwahati, Sikkim and Manipur. My plan was to bring to Manipur on 7 and 8 of February. Just before the lockdown we couldn't do that, and I'm sure one day I'm going to bring it, but challenge ama laigani akhoi gi Manipur da karino habadi good internet facilities for the students as well as a very good lab for computer is required with high band internet asi akhoi gi challenge ama oigani yam nungai je marik chumna thambiri makha ta abdam lakchani isi akhoi gi tongan ba national amadi akhoi international partner singa akhoi na collaborate tawraba matung da research tawduna akhoi interprofessional approach ta akhoi gi quality health and education se karam haina porpa yaga ge habisi somgi mota kari haina libi today's healthcare we are based on evidence-based practice. This is the bread and butter of any healthcare professionals. Now karamna IPPE habadi interprofessional education and practice karamna tawgadage habase khandaba daga tai kaigino habadi pulapna phamaga tamdragadi karamna koi patient gi manakta chatla kanamna pulapna practice tawgadage habase question amani ai example amatang haijage pharmacology haiba subject si medicine da tami nursing da tami amasung pharmacology da tam pharmacy da tami tamama tawdabu doctor sina prescription da yamna important pi aduga pharmacy na dispensing mogi pharmacodynamics kinetics yamna importance pi nursing na karamna patient da pigedagi se pigedage aduga kari side effect laigani karam haina pigani haina focus tawi adugu phamaga pulap taminaba laiti aduna asi pulap taminaragati natraga pulap practice taminaragati patient gi outcome da yamna phana phagadra haina khali confusion rule out tawgani aduga akoi gi duplication rule out tawgani aduga legal ethics and also framework of communication akoi build tawba yai aduna akoi karamna collaboration tawgani nationally internationally ai partnership strategic partnership yam important oi ai masida khaitang elaborate tawjarake hakum aina dementia gi project ama University of West of Scotland Scottish ki dementia program dagi ama putharai masi putharak pasi Manipal ga collaborate tawnai tawum sung ai Manipur da puthaki to February gi tang 9 da ai community nursing health officer mayam gi damakta ai health and wellness program ama program ahan gi damakta tawki masida akhoi gi yamna aruba ahan sing karamna kamaina thambidake makhoi bu healthy oina thamgadage habase ama uki aduna asigumba khoi local gi program ama leiragadi madu prioritize tawraga khoi collaborate tawraga research puthak pasai yam nungai je aduga makha ta abada muk lakchani isina akhoi gi Manipur gi oiba akhoi gi Manipur iram damasidagi akhoi gi nursing haitare iram damasigi nursing asi akhoi international market yaunaba international market sida akhoi moisi quality level nurses sing oina akhoi purakna bagi damakta kari tawbi ayena di khanbi healthcare decision logo matamda most of them are taken by healthcare administrators who are not even healthcare professionals.
nurses and doctors play a very important role in health decision making for healthcare. Doctors and nurses are always around the patient 24 hours and they know what is the best clinical environment. Aduna nurses, doctors decision making the yamna important oi hospital ama quality oina seba tawge hena khalagadi. Nurses ki damakta karamna academics ta koi facelift tawani hayadi ngasi akoi Manipur da laiba nurses me am distance education tawi actually which I do not recommend at all because learning on site is the best way to gain your confidence and competence, and competency is important for you to stand out in front of others when it comes to your quality care. On the other side, expansion and internationalization, which is very vital because global market like English fluency is important. Imalon nate, whereas internationally accept English have a secondaba, Pazaba wahi, Haidaba yadi, Nangdaba yadi, Aduna, Akoi Hayan culture shock, Oidanaba, have the Agi fluency, Ainang, but the Minagata, the egg shock Pangani, more patients shock Pangani, I should culturally shock Pangani, Aduna, Adu await on a fluency Mataka. On the other hand, we need a very stimulating research environment. Ngasi akoi Manipur da lariba nurses top 10 journal da ngasi publication tawkiba yawkibra. Masi yaram but we don't see in big numbers. So we need to have a very stimulating environment for research, and we need to do research, and that's the only way. It's like do or die. So on the other hand, we can facelift by having student exchange, faculty exchange program with the renowned institutions in India as well as abroad. So if you can send your students or natraga faculty na chaluraga tamuraga halaga Manipur to implement rawadi aduna akoi Manipur government na invest over madarka oi nurses kidama ngasi WHO na yamna kana lauri invest on nurses, and this is the place you need to invest. So on the other side, we look at engagement of nurses in Manipur. Higher education kayam thabi bagi natraga lateral education kayam chatpi bagi lateral education tawraga nurses in akoibu adugi nurses in well accepted oide akoi nursing field aduna we need to have innovation in our own clinical environment and also academics. Clinical environment problem solving yamna si na nurses na aduna if they know the problem they also know the best solution, but we need to have a platform for nurses to exhibit their innovative ideas, generate them, and also prototype them and come back to the international market with patents and publications and things like that, which will be very, very important for nurses. And also quality training to ngasi akoi online class tawri online exam tawidori lockdown to krabanina masigi covid fight tawri ngeda aduna karamba moong da angang sing exam tawbani oski have a say hojik yamna booming up tawri oski leba matam da lab phajab koi aphaba lab thamba matarka oi qualified faculty who are well trained in oski is important. And so what software do you use so that you can also enhance student assessment, which is very, very important. So challenges are opportunities for us, and also credit hours, CNEs, conferences, well-recognized conferences should be hosted in Manipur so the nurses gained knowledge in order to present in the public and also learn how to speak in public. Last not but the least, we need a strong leadership and also a nursing directive, because if we do not have a strong tall leader, we will not be able to speak for our nurses. We need to lead from the front, and therefore I recommend a strong directorate of nursing in Manipur so that we can be an example to India and the world altogether. Yam nungaijay madam akhoi makha question sing su lak chage adubo hosigi oina di akhoi madam da mulak chage madam akhoi gi nursing sina akhoi gi nursing sigi duty tawba matam da haiba tare awaba nungai ba experience me amma thengna biram gani masi sing se kitang share to bi duty tawba kan se da hoi stress out burnout tawba si dum yawi yawda banate akhoi yawraga su akhoi gi interpersonal relationship से कोई पेशेंट गसे रेपो से अदुके मतिक कोई बिल्डअप हाना तौगदबने ना हाइजनिंगी अदुगा कोई पेशेंट नसु कोई बु कोऑपरेशन पिबिगदबनी अखोय नसु पेशेंट हैबसिदी मोदी अनाबनिना अनाबदो फहनिंग बगी मोगी दी पांदम दुदा लाकदौरिनेबा अदु अखोय हेल्थ वर्कर हेल्थ प्रोफेशन अमा ओइना अखोयना मोय बु ज्ञान ताबिगदबा मोय जाना टॉप most important priority thambigada thambiraga moigi se hoina kaigino de koi shigi profession je koi caring to bani patient bu
मोगी सेवा तौबसे मोगी नीड तो कोइना फुलफिल तौदुने अदुना फुलफिल तौनबा मतमदा अखोइना मोगी कैनो फीलिंग्स मोगी नाबा कंप्लेंट्स मैम से कोई भाव ताबिगदबने अदुना फर्स्ट ऑफ ऑल आइना हाइजेनिंग इसी अखोइ मैम ना हेल्थ वर्कर मैम ना हाना ज्ञान ताबिगदबनी अदुगा सेकेंड ना पेशेंट अखोइदा कोऑपरेशन पिबिरब अदु ओरगदी अखोइगी पर्सनल रिलेशनशिप से फरगदी अखोइ सुंबा कैनो सिंग से हेना फगतकनी नसो हाइजेनिंग अदुगा होय सिस्टर ना बर्न आउट तौबा अदगी हेल्थ वर्कर ना बर्न आउट तौबा से ततना थेंगने बिकॉज मागी पेशेंट रेशियो गा कैनो ओवरवर्क ओवरलोड ओइ बाहाय बतारे ओवरलोड ओइरगसु नसागी अखोइगी मैनेजमेंट एचआर सिस्टम सेना ह्यूमन रिसोर्सिंग सेना फजना कोई मैनेजमेंट से फजना तौबी बतारे हाबि नर्स अमना पेशेंट क्या नो माना डील तौदुरी बिसी माना करी के नो माना करी बौकी लेवल से ngami hoi ngamaktaba partner karmai tawgani habagi suma management se khara phasana tawbiragadi asigumba se thokpagi chances se niyam gani na hygienic aduna sumba gi se khatang improvement leiragadi hena phagani na khale nurses ki mata hosigi takpi bisina ekoi nurses sing gi side tagi oina haiba management se phasana tawbiragadi conflict thokpagi chance se handhagani na habi bina adugo patient party gi sing side tagi su chamana ba responsibilities chamana ba roles lerini mkhoi sing do de kari kari habi ni adune aina moi da hygienic baje hoi अनाब खुदिमक फहनिंग बंगातनी खोई एम एन टारगेट से को अदुदा मागी पेशेंट दुना हाइबदी होय मोशु नारगा लाकपनिना आइकी सिसु फहनिंग बनिना मोशु खोरांग ब खोसाब मैम लेबे अदुबु खितंग खोई फादा बिरगा मोइना तौरिबा सर्विसेसु अखोइना मोइना थाजबा थमगा अखोइना पीबदसु याम ट्रस्ट होइना पीबिरिबनिना मोइना जो अखोइदे खितंग थाजबियु ngaktong पेशेंट लेबियु हाइबदु हाइजेनिंगी अदुगा अखोइना पीरिबा सर्विसेस दा मोइना फजना कई हाइदरेनो इक्वल होइना कोइ चटमिनबा मा मथौ तायना हाइजेनिंग याम फजब वखलोल ने अखोगी पुन्ना ज्ञान तामिनरगा अमा तो ओइना हाइदी चंगसन मिनगदोरबा गोल सी पेशेंट दुबु फबदुनी पेशेंट पार्टी न पामिसि सो दुनी अदुगा अखोगी नर्सेस सिंग सिना पामिसि सो दुनी चमनबा गोल दु चंगसन मिनबदा मानरगा वखल मानन चंगसन मिनसे हाइबा याम फजब वखलोन थाबिरि याम नुंगाइजि वारि दियाम नुंगाइरि दुबु वारि गी मरथना अखो अटेंड ब्रेक तंग लोजगे ब्रेक तक याम थुन हंजरके मियंग तादुन लेबि Welcome to Times of Manipur. This is Sandhya Chongrang giving you news in हाना फंगलंबा कंगला फूड की प्रोडक्ट सिंगी मथक्ता अनोब प्रोडक्ट सिंग हाइबदी मिल्की बोल्स असोमिया मिक्सचर अमदी आलू भुजिया ने चिंगबा सिंग असि हौजिक हौजिक इरमदम की कैथेल द फंगले कंगला गे अनोब प्रोडक्ट सिंग असि मयामसु अमुंगतंग महाउ यिंगबी कंगला ब्रेक की मतुंग दा मयाम तरान ओक्चरी मैडम मखा ताबदा अखोइ नमु लाक्चनिंग इसी अखोइ स्टेट सिदा अखोइ मणिपुर स्टेट की ओइना हाइ तारे अखोइ की हेल्थ केयर फैसिलिटी से मखल मखल मयाम अम लेरे मसिदा अपेन बपेन दब करी करी लेके हबदु तन हाबि अखोइ की नर्सिंग प्रोफेशन की ओइना पंजरागे अदुगे हारगदी अखोइ से ट्रेनिंग अदगी कॉन्फ्रेंस अदगी अखोइ वर्कशॉप दि सेमिनार अटेंड तौबा असिगी कैनो से प्रोविजन से यम फंगहनिंगी नॉट ओनली गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर all the nurses thabak toriba mayam se akogi knowledge upgrade tawdaba yade ai hygienic bako aduna akogi training se on continuous oina pibiba adagi akogi nursing gi keno tawna ba haragadi nursing directorate se koi state ki oina dilai jade koi all over india da some state lay some state laite aduna directorate ama create tawna ba habadi akogi nursing gi hierarchy su phajana laina ba ko aduga akogi well qualified oiba akogi mapanan da lai bikriba nasagi akogi second speaker madam ama join tawgebdu adumba well qualified oiba keno ma'am se resources se akogi lamdam se da yaragadi moi se thabak kumba phangaga lairagadi akoida moina knowledge abadi modi higher education se aduki mati yam wangna tawgrabanina moina porapa knowledge na ko impart tawbiragadi nursing gi keno se da field se da yamna hena progress laigani na khale aduga koi tawtabasu yadraba matam oirabanina sigi keno sing se yamna khumang chawshaning yam nungai je marik chumna thambidi aduga makha tabada mulak chani se koina
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯔꯁꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯅꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯆꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯥꯗꯔ ꯏꯟ ꯂꯣꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯅꯤꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯥꯏ ꯍꯁꯕꯦꯟ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯆꯤꯜꯂꯒꯁꯨ ꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯜ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯩ ꯍꯌꯦꯡꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯑꯃ ꯆꯠꯇꯧꯔꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯟꯅ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁ ꯍꯣꯜꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨꯁꯨ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯨꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯄꯤꯖ ꯄꯤꯊꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯩ ꯏꯚꯟ ꯍꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯅꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯁꯕꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯪꯗꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯑꯩ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯏꯀꯣ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯅꯕ ꯌꯨꯝꯒꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯝꯃꯒ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯀꯥꯅꯕꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯗꯨ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯅꯪꯉꯛꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯁꯕꯦꯟꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯚꯟ ꯃꯥ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯩ ꯅꯪꯗꯗꯅ ꯆꯥꯛꯄꯨ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤꯅ ꯁꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯤ ꯕꯣꯠ ꯀooperation ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯆꯠꯇꯣꯔꯤꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯠꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕ ꯆꯠꯂꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩ ꯐꯠꯇꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯆꯠꯄ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯁꯕꯦꯟꯁꯨ ꯚꯥꯞ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯀooperation ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛ ꯀooperation ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯁꯨ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯜ ꯁ꯭ꯋꯤꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯖꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯔꯁꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯆꯩꯅꯕꯒꯤ ꯑꯣꯔ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯜꯂꯦꯀꯣ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯊꯦꯡꯅꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯦꯟꯁ ꯅꯥꯏꯇꯤꯡꯒꯜ ꯐꯪꯖꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯖꯔꯨꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯇꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯦꯟꯖꯗꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯥꯏꯇꯤꯡꯒꯜ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯊꯥꯕꯁꯤꯗ ꯑꯦꯟꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯋꯥꯡ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟड ꯋꯦꯜꯅꯦꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯁꯪꯒꯥꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯗꯝ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯆꯣꯛꯊꯕ ꯈꯣꯠꯊꯕ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯦꯂꯤꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯄꯥꯎ ꯂꯧꯅꯔꯒ ꯁꯥꯔ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯇꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯦꯂꯤꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯦꯁꯁꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯍꯟꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯗꯥꯏꯕꯤꯇꯤꯁ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁ ꯇꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯕꯤꯈꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯗꯥꯏꯕꯤꯇꯤꯁꯅꯦ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯈꯪꯉꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯐꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭री ऑफ कोर्स हिदाक पीरगा चारगा मासे डायबिटीज कंट्रोल तौरखिबा अदुदा माने हम हाइगी मैडम थाजदब कोम दंगा ले हैब्स आई ngasi खंगे सिनेबा अखोगी सेंटर से ना कोइदी माना प्राइमरी हेल्थ सेंटर ने केमता सब सेंटर ने काना देना खंजरम बदु मांगोद फंगबा सर्विस गा मांगोद जिक शुगर कंट्रोल तौरक दुगी अदु म लेरे दुगा अमाना याम नुंगाइजदबा मना पेशेंट से पैलेटिव केयर चटपा कांदा पेशेंट से मासे तारगा मा फमुंग द लेरा कांदा मांगोद कनामता सर्विस पीनबा लाक्तबा खोइन होम विजिट पे तौबा कांदा चटपीबा कांदा माना हराउना फोंदोखेबदो आई ngasibaw sok kuina hippaga leba matamda kanamta lakpige de adubu madam hoina laga tawbigiba seba se ai punsi sida kawroina hagiba magi wahay ama legi adugi patient duga so adugi keno se ani se haizani yam nungai je yam nungai ba khoina khangjanbada haitare akhoi gi pungni loksing ogedaba wari ngakani thambiri si yam nungai je makha tabda lakchani si akhoi नर्सिंग प्रोफेशन दा लेरगा तुंगान तुंगान बा अखोई की लेना लायोंग सिंग मयाम अमा थेंगनबिरम मतुंगदा अखोई इसागी अमदी इसागी मुंग मनुंगी चेक्शन थौरांग सिसु लोखतबा यादबा थबा उंखंगनि मसिगी मतांदरि करमाय लोखत इसासु चुमे यामना कनो तुम चुमना क्वेश्चन अमा हंगबिरे याम नुंगाई अदुगी samna haibada aishu sik nurse ni nurse naroi haningai haiba leite aduna aigi su ishagi balancing tonaba even diet chabo ro matam chana chak chabi ba adagi matam chana varieties of food hoji locally phangi ba easily available mayam se koi chana bo hanabi ba junk food cha da ba adagi shana exercise tobi ba haina di patient mayam da yoga to hai ai isha zu hana role model ama oina example ama oina piduinina isasu ai adumaina yoga tawdana adagi even agi families member da ai icha sengta do and don'ts
adi junk food chaba khopa dumba tawbiganu adagi akoigi hujiji am hawalaiba mobile gadgets cam season is mana sinaganu kana koina awareness or koina takpi ba asumba mayam ma adagi aigi leminary ba iche keno mayam seda keno healthy oina lege haragadi akoi healthy mind oina lege haragadi koi sumaina exercise daily gi tawriba 45 minutes se tawbiu khotpiu gana adum haiba isa so dum yauzaba adumaina balance tawraga koi keno tawe haisa tar yam nungai je akoi gi patient sing gi care khakta natana isa amasung isa gi imung manung gi su care lo daba yadaba adugumba keno manena thamjage aduga makha tabadum lakchani sina akoi gi Manipur si aduki mati akoi healthcare haiba sector sidadi yamna kitang akoi gi northeast ki oina yengjaw matamda kitang hen advance oiraba mafam amanen haijage adu mafam sida akoi gi Nagaland Mizoram kaktana tana Myanmar dagi su akoi mi ke ama akoi mafam sida layeng bala ini aduga akoi gi mafam asida healthcare tourism haiba se phajana develop to hongi hai taragadi kari kari thabak thorom sing paikhalagadi yagani na khanbi hoi Myanmar atai topa side gi myam lae akoi gi nursing gi se Myanmar gi side akoi gi nursing profession da tawriba akoi gi procedure or akoi gi tamiba nursing career da akoi tamiba student myam se ase moi gi student myam su laga akoi rom da gi lobe aduga example on set tobe ase akoi na procedure tamba da akoi gi hojik samna haibada medical directorate akoi gi skill lab kind akoi gi tamnaba hoi di nursing students sing se direct model me am demonstration taunaba tamnaba gi facilities khara leireba adumba hen na khoi mapan lamdagi pusalakpa ngamaba adagi khoi gi leiba ngamakpa gi kano facilities sing se khoi gi government or any private sector or nursing gi college me am hangiba the school of nursing hangi me am se da no ba khoi innovation se pura agadi moi da hena piba ngamgani na khale lakadoriba atopa state tagi akoi dagi hena akoi se kai haitare model state ama oina bai da makta aduna nursing gi sida ayam ko na focus to biragadi adugo investment se am to biragadi yamna hena progression laigani na ai haizaningi aduga akoi su project kumba lawbase lobby ba mapandagi akoi nursing project se mina online da mu ICMR gi thadok pa kaina matam gi leba adum ba se akoi nursing profession koi Manipur da le business ne apply tawraga launa ba hona ba adu oragadi akoi na mu atopo koi thangnari ba neighboring country state sing sida ko pibangam gani ba aduna akoi hana ma akoi na lobam darkar oi initiation se akoi na ayamba ma kai nursing gi side se laukhalagadi hena kana gani na khale yam ngai ji matang sida akoi na lakchani se akoi hana self sufficient oi ba ma changi heavy bane matang sida akoi na state asida gi haitare hogalagli ba ngang sing nursing profession da changi na khanjari ba masagi aim si nursing nurse am oi gi haina khanjari ba ngang sing sida kari kari wafum sing di thambini ngasi viewers sing sida aina hajaning badi mayam da nursing profession da khongtha biu ana hajaningi first of all aduga yamna dedication oi ba service ni aduga sigi service sida changapu matam da akoi su huji akoi na bodi staff oraga leiraga su akoi gi site gi akoi na pangba ya ba mateng adagi akoi na takpi ba ya ba track to koi tak na ba khona jagani aduga sigi yamna darkar oi rabani mathangi akoi gi WHO na high grade 9 millions of nurses all over the globe si koi darkar le rabani aduga koi gi even khunai ama chaukhat na ba aphaba society ma porak na ba nasagi international nurses day na zo high grade a voice to lead nursing world to health happening nurse amana prithvi gi koi hakchang phana ba laina ba matam se matam ohenabada akogi nurse na yam achauba role ama pugaduribani aduna mayamna sigi keno sida profession sida join tawbirau satra hozik pass out tawgodoba leiraga su akoina su guide tawgani aduga aphaba akogi nursing gi oiba body ama semaga aphaba society ma puragna ba universal health coverage se phanganji haina aina sigi message se piraga lakadoriba tamakadoriba singsu koi plapna team oina thabak dawmina sina ai hajani yam ngai yam phajaba akhoi gi angang sing sina khangjan bada kana gadaba aduga tungi punsi phawbada aduma kana ga le hogadaba adugum laba wafam kya thambiri aduga loisilak pasida akhoi gi ngasi gi yengbiri ba viewers sing sida general health care gi matang sida karam haina healthy oina legin habisi matang da nurse moina kari kari habini nasa haige bado general oina koi nasa pok padagi na loi babo care sen si babo ki care se koi nurses na pijari ne aduna nasa gi hek
पोगलाइबा आंगांगदुदा नसागी इम्यूनाइजेशन तौबिबसे अखोइना तौरिनी मतम चाना पुबिराउ इंडिया की शेड्यूल नेशनल शेड्यूल पिबिरेब इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जे मतम चाना तौबिना पुबिराउ खरा मदा खोई लेइतबा नते इम्यूनाइजेशन दु कापगा असमाइन तौवे वांधई काइना हाइबा असमाइना मिसकंसेप्ट रोंग इन्फॉर्मेशन से पिबिगनु इम्यूनाइजेशन तौरिसे खोई हेल्दी ओइना लेनबनी अदुना अदुमा पुबिराउ मतम चाना अदगी आंगांगदुना खितंग चावखलपा मतमदा स्कूल गोइंग मतमदा मागी लेरकदोबा हेल्थ की अनाबा मैम से मतम चाना रेगुलरली हेल्थ चेकअप से तौबियु गुड डाइट मैम पिजबियु एडोलेसेंट ओरप मतमदा एडोलेसेंट की केयर मैम से तापियु ममा मपा ओइदिबनेना नुपी की ओरगना नुपी की मेंस्ट्रुएशन हाइजीन की मतंगदा नुपा ओरगना माना हगोलप मतमदा सेक्सुअल एब्यूज के का थोइबसिंसी नुपा सु अयाम्बा कोइना तापियु ना हाइजेनिंगी ओनली नुपी द नतबा नुपा सु इक्वल ओइना इचा नुपी खक तापना तब नुपा द हेना मेन फोकस तो हनिंगी अदगी अदुदगी मु खितंग चावखलागा कोई मोय मैरिड लाइफ की केनो तब मतमदा अखोगी नुपीसना मैरिड ओरप कपल ओरप मतमदा मोयदा कोइना हाइनिंगिना फैमिली प्लानिंग मैरिड ओरगा अंगांग पोय हैजु फैमिली प्लानिंग कमाइना फजना तौनी हाबजु हाइजनिंगी अदुगी मथंगदा अखोगी खितंग अहन ओरगा अंगांग पेरेंट्स ओरबसिंगना पेरेंट्स की काउंसलिंग कमाइन तौगनी हाबसु हाइजनिंगी अदुगी सु फजना कोई मचासिंदा काउंसलिंग पीबसे ऑन टाइम राइट टाइम द पीबी नबा अदुदे मु खितंग अहन ओइरे हरकांदा नुपी गेना नसागी मेनोपॉजल की प्रॉब्लम मैम लापदु डॉक्टर का तानबीदना यंगथोपिनाइदे आइदि हुमांग फ्लशिंग तौरिबसी नॉर्मली काने हता लेथोपीदबा तानबीबा नर्सेस ओरो एनी हेल्थ केयर वर्कर ओरो तानबीबा अदुंबा मतम की खोगी एज ग्रुप सिदा हवलक कांसदा लोइना तानबीबा दु अहन कांदा एल्डरली केयर से याम पीबीबा एल्डरली केयर से याम फजना तौबीबा कइनो दे मोइदे अहन ओरा कांदा मोइ से अटेंशन सीकिंग नत्रगा मसादा केयर एक्स्ट्रा केयर से पामेबा अदुना अहन ओरा कान से दसु कमाइना नुंगाइना मागी हाबदी माना वाना मचा मा योलागा केनो तोरगा माना पोथाबा मतमदुदा मंगोंदा साइकोलॉजिकल सपोर्ट फंगद्रकदी वागनी अदुना हेल्दी ओहेनगे हागदी अदुगी बतांगदसु कोइना गुड डाइट गुड एक्सरसाइज गुड मेंटल सपोर्ट पीबीबा अदुई मथंगदा अखोगी पेशेंट्स इन नारा कांदा नत्रगा मियोइबा मना फमुंग या तारा ले कांदा पैलेटिव केयर काइना कोइना फमुंग ले कांदा पीबा सर्विसेस मैम अदु साइकोलॉजिकल सपोर्ट मंगोंदा खितंग फना माइदे मादे डाइंग ओरकदबा स्टेज ओर अबनेबा अदुदा अखोइना नर्स अमोइना मोइदा फजना ह्यूमन टच पीबीरगा फजना मोना केयर पीबीबदो अदुमदु फजना पिहनिंगे अदुगा केयर ऑफ अ डाइंग पेशेंट मा सीरे हरकांदसु शिबगी थबक थौरम सिंगदुदसु फजना पीबीबा सिगी केनो से आई हाइजेनिंगे हाबदी हेक पोकपदगिना लोइबबकी केयर से नर्सेस न तौबसिंग से फजना तौबिरगदी यामना हेल्दी ओइना कोइ लोइना मेंटलिटी एवरीथिंग केनो से ओइगनी बैलेंसिंग ओइगनी नाइ हाइजेनिंग नसी भावदा अखोगी जनरल पब्लिक ता पिबिरम एडवाइसिंग दा ख्वाइदगी हेना फजब एडवाइसिंग नसी पिबिरम एडवाइसिंग ने हाइजेगे कोइ हेक पोकपदगी नसी भावगी चटनगदबा तौबिगदबा केनो सिंगसी याम फजना अखोगी हेल्थ केयर की मतंग सिदा याम फजना पिबिरम याम नुंगाइजे सोंगी चिल्लेबा मतम क्या काइथोपिरगा अखोगी स्टूडियो लेंबिरक्तदा नसी की थौरम मसी मपुंग फाहनबिबा अमुकन Thank you. Aduga invite to bagi suyam thagachari. Adu ngasi ki TOMTV sigi ai khudong chabam laujaraga mayam ngasi COVID ki warriors mayam legidaba COVID ki nurses da legidaba nurses mayam dugi khoigi moida respect utpaina applause of keno khubam tang khuraga mayam bo respect konana loinaraga ai pijage message ji aduga happy international nurses day se hajani thagachari yam nungai loina loina na akhoi ngasi talk show sibu mapung phan bada achoba thodang lobi khibi akhoi video conferencing gi through da ngasi talk show si yobi khibi Dr. Elsa Sanatombi Devi Dr. Buso amukhana thagat phong dokchari. Thank you very much for having invited me and I really appreciate the time given to me. Thank you. Tongan ba akhoi gi miyoi kya guest kya experts kya aduga tongan hiram kaya da puduna mulak chage ngasi gi damak tadi akhoi gi international nurses day na lakpa sida frontline da miyam gi mangjil thaduna miyam bu kanna bhonari ba nursing bu TOMTV gi mai kai dagi kokno nei kai khumna bu chabagaloina ngasi gi damak tadi kaina na be thangni jari pinabirasi.